Kubor nakaslem jong unongsan hima. Shillong Sports Association kapendap ia kejingsoy sa sekolah na interclub transfer. Na kabenta kirang ilakai football hakak Southrick mentau bena yayong. Hadu kabakut jong kini kendai sengi jong kini kejingsoy kentiap klub. Keladan hadu arspa alpongut kirang ilakai kibla saya ke sekolah hapok ke office jong ke SSE merpenia sokno asyiki klub kibat temai na kabenta kini ke ayam ilakai. Hakani ka kanti ka pamenta kiladon kat tu kat ni ki klub ki besai khambon kirang ilakai ki bathmai ki pagantup ya ka Shillong Lajang Football Club, Langsning Football Club, Malwai Sports Club, Renti Football Club bat kiwei. Hakani ka ayam ka SSA kana mela pan penlong ki lempung ilakai ciki kena kum ka under 12, under 14 bat under 18. Na kada bagi hapan bod ki kendon jang ketenat ka kot ya halor ke jisap yang covid kat kendai. Tekumta ke SSA kan sedang syuai dekat 4th Division. Nado ka tayo ka banikong jong jembang pat hadin asabot pat sakiwi pat ki kerdan ilakai.